Ako ndani kabisa. Aya ni aikari a thikimu ya Mwea gicigo-ini kia ubunge kia mbele macokanĩrĩire hamwe magetha uteithio kuri thirikari makiuria maheo title deeds. Kwa hivyo kwa sasa kama kuna watu wanakuja kusettle hapa eti wako na titles za hapa, hizo ni title ambazo hatuzijui, hatuzitambui na mwenyewe kama mwakilishi wa watu hapa sizifahamu. Maroiga riria president asherete mwena ucio kuri title cia heanirwo no kuri andu meyumiririe magikungia wara makiheo title icio thutha mutheri niguo macokaga kumenya gutire muikari wa guku wina title. Na wakati huo tunaambiwa atuame, mwingine akunja asomeshe mahali umejenga shule, mwingine akunja zile zahanati umejenga, na wewe ni nani? Wewe unaama umwatie kama yeye nani? President mwenyewe wakati alikuwa hapa alisema amerealize ya kwamba hapa kuna wenyeji na wanafaa kuishi hapa. Sisi tunasema ni kwamba hiyo process inafaa kuanza upya, na kwa sababu lazima wananchi wauzishwe. Na kuo mwena wa Bahati kaunti ya Nakuru ameba agikundi kia Juma marurunganite ni undu wa kiria maroiga umwe wao ni makungitie wara na kura na title ya mugunda maguranĩire miaka 40 mithiru. Thino wothe urehetwo no mundu umwe wito director na mahinda maria arikirie gukorwo nake tondu ari mukuru arikia kwehera na njira reherire nayo murio nake akioya ucukani ucio. Riu ni ngwenda kuria thirikari yothe nginya Cacuri moke thiini wa mugunda wa Mpiba matuirie mamenye uma wa mugunda niko turenda kuona haki. Na nindiraigua kumaka ni tondu kuma hindi ria ndandi mwandike wira ndokire ngigata mugunda uyu ati niguona kaburi na ni maitu andehire tondu ona kena cia guku na ni akuire riu ni kaburi twamugurire haria twamuthikire riu turoria atiriri riu ninge mugunda ona niguo rathiaga wega ni kurokire andu gatagati-ini. Moigite maguranĩire eka 560 na igeria ria uria mugunda ucio kugaya rikoretwo rikihotomio ni andu amwe. Ngiribotera Inooro TV, jitagwo Wanjiku wa Kimani.